bakubona Mnakwethu sandele abantu bakubona bezobona kahle network isingconyana la sanibonani nikhona ni here zakhala ababingelele nabo bebuza okay baby ababingelele bekubone nangu Mashelembe sesihambile saze safika sakudla intaba kuyintaba bakwethu ngapha nangu ke guys bengishilo ngathi ngizona update ama sengifikile kuye ngibaboni bapha nginiboni efana mbuyigule njalo okay I'm sure mhlambe niyangibona nini njengamanje sise unamahloni Nkosi yami akakhuluma isidala ilokhu njengamanje sisendleleni sisaphuthuma edolobheni ke enquthu kukude guys la kuhlala khona uMashelembe ngathi bese ngisondele nakoPhomoro yemsinga la angisa understand so sisendleleni eya enquthu uyolungisa indaba ye-account yakhe ngoba angazi ngathi ngizwe ngathi abanye bebethi bazama ukusenda imali ayihambi so ke sisazama ukuthi kaphuthume eCapitec mayifike eCapitec ke alungise i-account yakhe izothi mangabe seku right angazi ukuthi sizokwenza kanjani indaba yefoni ngoba bekungaba ngcono mangabe bengayingenela yena la e-ladies house mhlambe nimbone nakhona ukuthi noma sesenda ama banking details akhe ayisendele ngengikwazi mina ukuthi ngimsendele yabo ngcono mayizoyisendela yena azenzele yonke into so kodwa ke ifoni ngathi unenkinga yefoni ifoni le ethashayo yabo uphethe ubhobhopho njengamanje sobona ke kodwa ukuthi icebo leplan solumisa kanjani kuzothi mase ku right yonke into bese ayasenda what is this ayasenda ama details akhe link number account number laba banesifiso akekho phoqiwe onesifiso nje sokulahlela bakwethu onesifiso kodwa ke ngizokusho lokho ngihamba naye angiqondile ukuthi mhlawumbe ngiyahlabalaza noma yini benginesifiso mhlawumbe abangaba nokusiza besize bakwethu ngoba umuntu oyithwele ngoba kuumuntu oyithwele futhi nendle yakhe le uhlala endlini uhlala nengane encanyana uthi nala ahlala khona ngiyaxolisha nje ukusaphaza indaba ngoba angicabanga ukuthi khona la isafihleke khona le indaba yethu manje le so sizoyikhuluma sonke la so uyithwele uMashelembe la hlala khona kusho ukuthi la kade kusho khona ukuthi ngathi indoda angazi nomdoda emakhela store kwenzakalani kwakuyindawo yomuntu omakhelwane indlunyana nje u1 room nyana ila hlala khona kwazi waphuma emzini ukuthi ayohlala lapha ya kulowo muzi agade nesitoro sakhe ngoba abantu bebemngenela so hamba ohlala khona nokuthi emzini ke bebengamphethe kahle so manje uhlala kulo one room lo oyisitolonyana sakhe so bengicela bakwethu lokho kulaba bana something ulahlela uphosa isandla uma inkosi ivumile mhlambe angagcina ethola nokusandlunyana nje iruminyana 2 ruminyana sibaningi bafazi lokho nje 50 rand 20 rand 10 rand 5 rand uyangichaza ku Capitec ngoba ukwazi ngisho no transfer 5 rand ngoba uthi lapha ya waphuma ngoba bengimbuza nokuthi ngoba masizongena lahlala khona baphumile ke bathi qala kashaba ngaphandle basibuka lapha emzini wakhe so washo ukuthi sebezofona bafonela indoda mphini le ukuthi kushuthi khona kade bezomthatha uyabo ngoba undoda mphini uhlala nalo mubiza lo mubi kakhulu bani Masithole lo mubi uhlala noma Sithole kubo kaMasithole ngiyaliza udaba ngazi noma ngenza sense na so kodwa ke engikucela kakhulu nje bomnaksi bami akekho phoqiwe mawungenalutho awunalutho kodwa mawunakho cele ulahlele ngangazi ngithini ngithi phakama mbokodo ngithi phakama
ukuthi kuthiwa abanye omnaksi ebebefuna ukwenzani ukuphathisa abanempahla zengane ngoba ingane yakhe nangakuleyo ingane lena 2 years ngena la ingane na 2 years bese kuthi ke nalena akayithwele so ungalahlela noma yini ngicabanga ukuthi mawukuthi ukude mafuna ukulahlela kusasa cathulonyana ungasebenzisa uphepha uma uthe nje uphepha wasenquthu zizofika lezo nami uma abe ngila ekhaya kunomuntu ongiphathisela into ngiyaye ngisebenzise yena ulokhu njani uphepha wasenquthu so ilokho ke guys njengamanje saphuthuka Capitec ngazi noma sothola kusavuliwe sengifisa ukuthi ngabe thandazela ukuthi mhlawumbe kuvalwe ngo5 or +5 ngizobuya ngini-update futhi ngini-update made ngihamba ngayo sagijimwe ma okay siyabonga kakhulu ngi-right nina niyathandana yebo mna kusenzi nina niyathandana bengingasangifonela senithi nje mna kusuphephile la ukhona uphephile la ukhona no ngiphephile bengihlushwa yi-network okay nisale kahle ngiyacabanga ukuthi ngikushilo konke bengifuna ukusho siyabonga nisale kahle nangimashelembe nisale kahle babhabhayisa omnaksi bekubone nani